Que t'avais écrit dans bricoli, à trichaud, Amma, chalotes? non, chalotes, mas que gwele kal chofirean amar chalotes. An douer ya, ni a patates neves. Ah ja. A gazet avon troulez da chach, da ver zaneo. Meus beklev a zakos e waren e rentreen jamais us avon troulez, a tao vez e cheun a pandet e landigi. Nu a... Ja, e lohen a us o kred ave lohen a raug anternos, da vez a ui mahada a pouliet. A geno tue a revan de rezet a pren a treo de gato, a gabou en drai e peus leun a hotelioù da de relais da la ka chesek, dis donc, a chesek ser an kere ya ka peta deo la voran peta zan drai, bon, ker zar koutil la vez la ker, hag me chouch e klepe per e lavaret e duen jamais e no unan us avon troulez. Car a vichou e vezen da l'air zaneo, quoi, e l'annigi. Ja, car a vez e roed an arran de oud. Ja, hag e meus chouch klevet an en l'air deus ranke kouten ar peul us a chach da emziven. A tao a lampounen, ja. Ja, ja.